of the best scrub. Iscrub lesenza wonke umuntu wesilisa nowesifazane onekiwi. Yini kiwi? Ikiwi elebala elimnyama elihlele emathangeni ngaphakathi eliyenza ukuthi umuntu wesifazane noma wesilisa abe nebala elimnyama. Lento leyo yenzani? Ithatha iscrub ukabe lapha gently so idonsa wokungcola nanebala elimnyama ukuze liphele. Ukwazi ukuthi uzalana kwakho wesilisa noma wesifazane nibhukule kube mnandi. Ikiwi yahamba nesichitho ukuthi uma ngabe wazi yenza usuke wakho angasakhamukeli angasakujabuleli noma le nawe akasakufika le ndlela akufila ngayo ngoba usunekiwi bese uthakatha bese uthi la bomkhelwane uthi uthakathe ngale cha uthakathwanga isichitho semvelo esokungcola uma kuwena ukuthi wena na uvule ukuthi kuphume uma ngabe uzosuphume lo ngcola ukuhlele ngaphandle kwesikhumba bese uyakekela kuhlale uwena ukubangela isichitho thola nasi scrub esenza umkhondo wezinyanga amacala solutions uhawe lapha ngaphansi kuwena emathangeni ukuze amathanga abe fresh adowe abe mnandi ubaba nomangeni phansi kwamathanga angadina lekiwi libe nemhwayahwaya lena akashela kube mnandi na ujabule okunye futhi yenzani na iscrub sinikeza iskin glow uma ngabe usigcobisile iscrub usuka amaphozo kusomabala kusukile nebusweni bakho ube neskin glow uyageza ngaso iscrub lesi iscrub futhi siyenzani uma ngabe intamo yakho la ingcolile yenze ukuthi uyageza kodwa bathi awugezi kodwa uyageza ngoba intamo yakho la inamabala omunye unomzimba kuze ukukhuluphele lamabala la ngaphakathi akusenkinga leyo iyacela phathi isixazululo uma ngabe intamo yakho ayigezeki thatha ngathi iscrub sizamkhonde welisa then you just rub gently so intamo yakho iyoba yinhle ibe dark ngendlela kahle ngabe dark ngendlela yamabala ngathi unensile kanti awunayo insila mhlawumbe ukuze uyazigezela omunye lapho lokhopeni wakhe uthola ukuthi sakamnyama ushiswe iholo ngisho namakhemikhali vele yashisa akulona icala lelo kodwa kuyicala mawuzoyekela lokumnyama lokungasakwazi ukufuna into ezimkhulu umfishane ukubona ngathi wathi haki chili bawo sebenzisa nasi scrub Nkosi yami sokwazi usikhile la ngaphansi ube nesikhumba esincwa esimeshayo esifana nesikhumba sakho semvelo yinhle ngani lescrub lesi sihle ngokuthi sinempande ngaphakathi sineni sinomuthi ozokulelela noma ngabe lenkinga yokunukela makhwapha uyasebenzisa lescrub lesi uscrub amakhwapha wakho usamakhwapha wakho uze kuphela isichitho khona isichitho sokunukela makhwapha omunye unamanzi lapha esithweni sakhe sangasese unamanzi baba bangenile ukhafu uyakhafuzela udaka kunamanzi iscrub lesi uyasebenzisa hayi phakathi eceleni uyascrub ngazo kudonseke lento eyamanzi isichitho leso ubuqhaphozi uyadonseka ngalokuthi usufake lapha ngaphakathi uzophela ubuqhapho bukhona ngaphakathi omunye akusabe mnandi une-discharge elukayo yeast elukayo unephunga elibi isitho sangasese noma ugezile kuyafana nasi scrub just scrub eceleni kuzodonseka konke lokungcola lokugula okuyifihlile phakathi komzimbeni wakho sinempande yokukhipha ukungcola lokugula emuntwini umuntu wesilisa umuntu wesifazane unebala elimnyama ngabe kusentameni ngabe kusekhwapheni ngabe ngala kumathengela kwesitho sangasese unamanzi unephunga elibi ongazwisisi kahle kule ndawo ngezibalile this is the best of the best just use this scrub sothi masifike la ngosuku noshintsho lukhulu empilweni yakho ngiyacela sithi ukuthi ukhumbuze inkinga nasixazululo ukuthi le nkinga usho nesixazululo